Okay, we live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. Sayaqulu sufaha'u no fawi wi'ugol ɗaytuɓe ɓen minan nasi immorde yimɓe ɓen ma wallahum ko honɗum wonciti ɓe julɓe an qiblatihim gay qibla maɓɓe allati on kanu mo ɓe laatino alayha hiɓe fewtayno e muɗum juula kanu ɓe laatino yusalluna ilayha wa hiya baytul maqdis hiɗo andi hari ko fewtirteno ɓaynelaɗo hewti madina ko jérusalem ɓe fewtayno baytul maqdis nder lebbi 16 ɓe fewtirde toon juula ko fii ɗum ko yiltitugol ɗon qibla on wonɗe jangude ɗo fiimo joma daaligol ma kamɓe ene laaɗo lillahi ko allah jeeyi almasrigu funnange o almahribo e hirnange yahadi o fewna e man yasa on mo faala fewnude ila siratin faade laawol mustaqimin foccingo wa kadhalika ko wanuni ja'alnakum men waɗiri on ummata mofte wasatan suɓaɗe litakunu fiyo on laato onon mofte ne laaɗo ɗen shuhada a seyditotoɓe ala nase e dow yimɓe luttuɓe ɓen wondema nelaɓe maɓɓe ɓen yettinannoɓe nule ɗen wa yakuna rasulu nelaɗo mon on kanko kadi o laato alaykum e dow moɗon shahidan seyditiɗo wondema kan kadi o yettinanno on nulal ngal wa ma ja'alnal qiblata min waɗirali yiltitugol qibla on allati on kuntamo laatinoɗa yo nelaɗo alayha e dow muɗum illa li na'lama siyona fiyo min andu man yattabi'u rasula ko ombo jokkata nelaɗo on mimman yanqalibu immorde on waylitotoɗo ala agibaye dow keferu muɗum wa inno ko woni fi kanati yiltitede qibla on laatike la kabiratan ko sattuɗum illa ala alladhina siyona e dow ɓen hadallawo ɓe allah fewni wa ma kana allahu joma siforali li yudi'a himo yeeba imanakum gomɗinal mon ngal ko fiyon nun oɗo wa ma kana allahu li yudi'a imanakum ɗum ɗo on tun ko on nun tippani ko ɓayɓe fewtiri baytul maqdis lebbi 16 ko toon fewtete juule naka suudu kaaba ɓay allah noon inni nelaɗo joni hande katta fewtu jérusalem joni fewtir ka suudu kaaba woɓɓe goyni me ko fewtirnoɗen noon toon juuluɗen lebbi 16 ɗum ɗon perdi en perdi ɗin ɗon baraji allah tippinno wa ma kana allah joma siforali liyudi ahimo yeeba imanakum gomɗinal mon ngal donc ɗum ɗon kadi perdali inna allaha no allah binnasi wonande yimɓe ɓen lara ufun ko hinnotoɗo ɓe rahimu yurmeteɗo gadnara gomɗi men yi'i taqalluba wajhika waylitagol yeeso ma ngon fi honɗum o aya ɗo kadi tippani oɗo kadi sababu nuzul makko on anil barra qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al madina ɓaynelaɗo hewti ka saare madina salla nahawa baytil maqdis 16 shahran o juuli hewre mo fewtirde jérusalem lebbi 16 wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yatawajjaha nawal kaaba kono tawi nelaɗo ka ɓernde makko kanko ko faala ko fewtirgol ka suudu kaaba na fewtugol baytul maqdis ko ɗum o faala joni noon say wo o tiggito ɓay mo andi information on kaka kammo iwroyta ko jibril yeytotomo ok allah inni hande kadi ta fewtir ka suudu ta fewtir jérusalem juula fewtu ka suudu ka o tiggito noon o tiggiti ha allah inni monon qadnara gomɗi men yi'i taqalluba wajhika waylitagol yeeso ma ngon fi samayi ka kammo woni mi ko on ɗa tiggitade kom miɗo andi kadi ko faalaɗa kon fala nu walliyannaka mi wondi mi fewtinirte qiblatan e qibla tardaha on mo yiɗuɗa fa walli wajhaka fewtinir yeeso ma ngon chatral masjidil harami ka bange miside hormantede wa haythuma kuntum nokku kala ka laati ɗon onon julɓe ɓen son faalama juulude fa wallu fewtinire wujuhakum geece mon en chatrahu bange suudu ɗum ko ɗo waɗi siɗon nana ɓeyna masjidul qibla tawi juulirde marde qiblaji ɗiɗi ko par ce que hiɓe juulude ɗon qibla on change tun goɗɗo go rewi ɗon hiɓe turi ɓe ndi awa qibla on change manani hande kadi na jérusalem fewtode kaka suudu ka ɓe turni noon kaɓe turi ɗon ɓe fewtiri joni kadi ɗum ɓeni den ɗon noon juuliɗe masjidul qibla tawi fa walli fewtinir wajhaka yeeso ma ngo wa haysuma kuntum noko kala kalati ɗon onon julɓe ɓen son falama juulude fa wallu fewtinire wujakum geece mon en chatrahu bange suudu num wa inna alladhina no ɓe ngutul kitaba okkaɓe defte
la ya'lamuna ɓe anday annahu no fewtirgol ka suudu kaaba juula alhaqu ko gonga tabituɗo min rabbi miruɗo ka joni maɓɓe o malla o joma si forali bi khafirin welsindiɗo amma yamaluna gay konko ɓe gollata. wala in atayta alladhina hay si tawi a addani ɓen utul kitaba okkaɓe defte bi kulli ayatin kala mu'jiza ma tabi'uɓe jokkata qiblata ke qibla ma on yonelaɗo ɗum ko alyahudi annasara wama anta an kadi noon a wonali yonelaɗo bitabi in jokkowo qiblatahum qibla maɓɓe on wama ba'duhum yoga maɓɓe kadi wonali bitabi no jokka qiblata ba'din qibla yoga walay nitta bata mi wondi si a jokki yonelaɗo a hawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen min baadi ma ja'aka ɓawa ko ko arma min al ilmi immorde gandal innaka noon idan on tuma la min azalimin haraya jeyama e toñuɓe hoore mum. alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte ɗum ko alyahudi annasara yarifunahum hiɓe andiri fi nelaɗo on kama yarifuna wano ɓe andiri noon abna'ahum fi ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen wa inna fariqan no fedde go tumminumɓe maɓɓe la yaktumuna alhaqa ɓe suuɗay tum woni gonga on wowmara kamɓe yalamuna heɓe andi alhaqu gonga on min rabbika ko immorde ka jomi maɗa fala takunanna wa ta'alatu min almumtarina jeyaɗo e sikkitiɓe. wali kullin no wodani kala wijhatum fewtirde huwande kamɓe mo walli ha hiɓe fewtira e muɗum fastabiqul khayrati aɗodire e huwugol moƴƴereji ɗin aynama takunu no ko kala ka laati ɗon yaati be kumullahu allah addoyay on ka ñawore jami an on fof moɗon inna allaha no allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirun ko wawɗo. wa min haythu kharajta nuku kala ka yaltirɗa fa walli fewtinir waja ka yeeso ma gon shatral masjidil harami ka bange misiɗo hormantede wa innahu no fewtirgol ka suudu kaaba lal haqqu ko gonga tabitoɗo min rabbi ka yurɗo ka jomi maɗa wa malla o joma si forali bi khafirin welsindiɗo amma tamaluna gay ko golloton. wa min haythu kharajta nuku kala ka yaltirɗa fa walli fewtinir waja ka yeeso magom shatral masjidil harami ka bange misiɗo hormantede wa haythu ma kuntu nuku kala ka laati ɗon onon julɓe ɓen fa wallu fewtinire wujuhakum geeje mon en shatrahu bange suudu ndun li alla yakuna fi wota laatano linnasi yimɓe ɓen alaykum e dow moɗon hujjatun hujja illa alladina siona ɓen jalamu toñuɓe fala tahshawhum wota on hulɓe wahshawni hulelam min tum wali utimma fi yomi timmin nimati nemaji annin alaykum e dow moɗon wala allakum bela jo onon tahtadun on feeway. kama arsalna ko wanoni men nuliri fiikum e moɗon rasulan nelaɗo minkum jeyaɗo e moɗon yatlumo no janga alaykum e dow moɗon ayatina ayaji amen ɗen wa yuzakkikum o laɓɓina on kadi e shirk wa yuallimukumul kitaba o andina on deftere nden wal hikmata e ñeñƴal saria wa yuallimukum o andina on malam takunu konko latanoki talamuna hiɗon andayno fadhkuruni anditirelan dewal adhkurukum mi anditira on yoɓugol on washkuru li yettenema janni wala takfuruni wata on dullana ya ayyuhalladhina kono e ɓen amanugom nimɓe istayinu wallitore bisabri muñal wassalati e julde inna allaha no allah ma assabirina e monde muññiɓe ɓen wala taqulu wota on wi'an liman yuktalu fi ɓemɓe no ware fi sabilillahi e lawol townugol dina allah kan amwatun ko mayɓe balsi ko woni gonga on ahaya ɓen ko wurɓe walakin kono la tashurun onon on sowa andude ɓe wuuri. wala nabluwannakum mi wondi men jarriboray on bi shay'in hunde minal khawfi immorde kulol wal ju'i e heege wa naqsin e ɗuytorede minal amwali immorde ka jawle wal anfusi ka wonkiji wa thamarati ka dimɗe leɗɗe wa bashiri sabirin weltinir muññotoɓe ɓen natugol aljanna. alladhina ɓen ida asabatu marasi ɓiɓe musibatum masibo qaalu ɓenna inna no menen lillahi ko allah jeyi men. si tawi ko an jeyi hunde kala ko falɗa waɗa e hunde nde goɗɗo landotako ma selileru ma kun ɗo ɗafa la townay kun ha dow fusaka reedi ɓe sokatama fi ɗum ɓay si ko an jeeyi ko si a fusi selilere goɗɗo ɓe soke goɗɗo nangatama donc ɓay ko allah jeyma ko faala wo o waɗay e ma ko ɗum woni alladhina ɓen ida asabatu marasi ɓiɓe musibatum masibo gaalu ɓe wiya inna no menen lillahi ko allah jeyi men ɓay noon ko kanko jeyi men o waɗay ko faala e amen wa inna no menen gilay ko faade ka makko rajiuna men ruttoto ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo sifaji moƴƴi ɗo alayhim woni e dow maɓɓe salawatu mantore moƴƴere min rabbi mimmorde ka joni maɓɓe wa rahmatun e yurmede wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo humul muhtadun ko ɓe woni fewnaɓe ɓen. inna safa no fello safa ngon wal marwata e fello marwa ngon min sha'airillahi ko jeyaɗi e mandeji diina allah kan faman hajjal bayta kala hajjoyɗo ka suudu kaaba a wi'i tamara ma o waɗi umra
fala junaha bakkatu fawaki alayhi e dow makko an yattawafa bihima nde o wangoto e ɗen pelle ɗiɗi ko fi hon ɗum kadi o aya ɗo Allah wi'ani si goɗɗo wangi keɗen o mara junubu ko ɓay hari ara nun ɓe mari sanamuru ka fello safa ɓe mari wondugo ka marwa joni noon ɓay hajju ngun ari winnama julɓe ɓe ga ɓenni est ce que noon si tawi en wangi ke safa e marwa ɗo en heɓata bakkatu sabu ɗi sanamuji ɗiɗi ko sirkoɓe wannono Allah ni o on non heɓata ɓay annuye mon o naaɗin sanamuji won ɗon o rewde ko ɗum o si o innani ɗo fala junaha bakkatu fawaki ala yara e dow on tigi an yattawafa bima nde wangoto e ɗen pelle ɗiɗi wa man tatawwa kala gattuɗo hayran ko moƴƴi fa inna allaha no Allah shakirun ko warjotoɗo alimum anduɗo ko on ɗoni gatte ko waɗugol ɓurtina ka duwa ɗon si ɓe innima ko ɗum ɗo duwa a inni oke a waɗi ko duwa kon a ɓeyditi kadi hoore ɗon goɗɗum ɗum haray Allah warjotoma o yoɓete fi nden moƴƴere nde waɗɗa ɗo inna alladina no ɓen yaktumuna suuɗayɓe ma anzalna konko men tippini minal bayinati immorde hujjaji feeñuɗi wal huda e pewal ngal min mbaadi ma bayyanahu ɓawo men ɓanginande ɗum linnasi yimɓe ɓen filkitaɓe ka nder deftere ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo yal anuhumullahu Allah no huɗude ɓe wa yal anuhum no huɗude ɓe kadi Allah inuna huɗoɓe ɓen illa alladina sona ɓen taabu tuubuɓe wa aslahu ɓe moƴƴini golle wa bayyanuɓe ɓangini ko ɓe suuɗuno kon fa ulaika ɓen ɗon a tuubu alayhim Allah jaɓanay ɓe tuubuɓe wa nattawa bo eni ko min woni jaɓo tuubuɓe arrahim yurmeteɗo tuubuɗo inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe wa matuɓe maaya wawum hara kamɓe kuffarun ko heferɓe ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo alayhim defike ɓe lanatullahi kuddi Allah ndin wal malaikate kuddi malaikaɓe wannase kuddiɓe ɓen ajmayna ɓe dendagal khalidina koddiraɓe luttinede fiha nder tom la yukhaffafu annum ɓe hayfinanoytake al adabu lette ɗen wala hum ɓe nali kadi yunjaruna muññanteɓe wa ilahukum reweteɗo mon on ilahum wahidum ko reweteɗo goto la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wasona kanko arrahman kanko woni yurminayɗo julɗo e kefeero ka ɗum arrahim yurminayɗo julɗo tunkala kan inna fi halqi samawati woni e tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wahtilafi layli e luutindirgol jemma on wannahaari e ñalorma on wal fulkillati e ɗellaaɗe tajiri dogayɗe fil bahari ka maayo bima yanfa unnasa wondude konko nafata yimɓe ɓen wa ma anzalallahu e konko Allah tippini mina sama immorde ka sama min maayin immorde ndiyam fa ahaya o wurnitir bihi sabu ndiyam ɗan al arda leydi ni bada mawti a ɓaawa yorugol mayri wa batha o sakiti fiha ka leydi min kulli dabbatin kala riɓowel ɗum woni kala jon wonki wa tasrifi riyayi e yiltidirgol kenuli ɗin wa sahabil musahari e ɗen duule eltaɗe bayna samai wal ardi hakkude leydi e kammu la ayatin ɗum ɗo fof ko dalilji tindinayɗima fi bawgal Allah ngal li qawmin kono ko fi ɓen yimɓe yaqiluna haqqilayɓe wa minannasi no woodi e yimɓe ɓen man yattahidu ɓen ɓe no jogito min dunillahi ko woodi Allah andadan sanamuji yuhibbunahum haray ɓe yiɗiri ka e hubbillahi wano julɓe ɓen yiɗiri noon Allah walladina kono ɓen amanu gomninɓe ashaddu hubban ɓuri tiiɗude giggol lillahi fi Allah walaw yara alladina si tawno no yiyaynoɓen zalamu toñuɓe id yarawna al adaba tuma nde ɓe yoyta lette ɗen ɓe anday annal quwata jaka doole ɗen lillahi ko Allah wodani jami'an ɗe dendagal wa anna laha no Allah sadidul adabi ko tiiɗuɗo lette id tabarra alladina janto tuma nde pottitoyto ɓen uttuɓi u jokkanoɓe min alladina immorde ɓen ittaba u jokkunoɓe wa ra'awul adaba ɓeya lette ɗen wata gatta taƴa bihim hakkude maɓɓe al asbabu sababuji ɗin wa gala alladina wiya ɓen ittaba u jokkunoɓe law anna lana si tawno no wodannomen karratan yiltitagol ka aduna fanata barra minen kadi minen pottitoto no minnum immorde ɓe ka mata barra u minna wano ɓe pottitorimen ni hande kadhalika ko wanni yurihimullahu Allah holliroyta ɓe amalahum golleji maɓɓe bonɗi ɗin hasaratin kanin si alayhim e dow maɓɓe wa ma hum har kadi ɓe onali bi harijina yaltoɓe minan naari immorde yite nge ya ayyuhannasu kono yo yimɓe kulu ñaame mimma fil ardi immorde konko woni ka leydi halalan hara no dagi tayyiban hara no laaɓi wala tattabi wota on jokku kutuwati cheytani juri cheytani innahu no cheytani lakum wonande on aduwum ko gaño moɗon mo binum ɓanginɗo gaygu innama ya'murukum andu ko yamirta on bissuyi ko waɗugol ko boni wal fahasa e pankare zina wa anta ɗulu e nde wowloton alallahi fa on yalla ma la ta'lamuna konko on anda ñawore muɗum wa idha qila lahum si ɓe wiyanama ittabi'u jokke ma anzalallahu konko Allah tippini gaalu ɓe wiya balsikori nattabi'u men jokka e ma alfayna konko men tawi alayhi e dow muɗum aba ana babiraɓe amen ɓen awalaw kana hay si tawi noon laatinoke aba'uhum babiraɓe maɓɓe ɓen la yaqiluna ɓe haqqilanta shay'an hay hunde wala yahtaduna ɓe fewata wa mathalu llazina ko woni misal men kafaru yedduɓe ka angal nafitorgol wajuji ɗin
ka mathali alladhina waywano on yanɗigu mono ewno bima la yasmau konko nanata illa du'a an siona noddandu wa nidange ewnandu summum ko faaɗuɓe bukumum boɓiɗuɓe ummiyum bumɓe fawum kamɓe la yaqiluna ɓe haqqilta ya ayyuha alladhina kono ɓen amanu gomninɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗu dagiɗi ma razaknakum koko men arsiki on washkuru lillahi yetton nemaji allah ɗin in kuntum so laati ke yiyaw ko kanko tabuɗuna wonɗo rewde innama harrama ande ko harmini ñamugol alaykum ɓe dow moɗon almaytata ko jiibe waddama e ƴiiƴan wala hamal khinziri e tewu kose wa ma uhilla e konko ewna bihi fewdo hirfede mum li hayrillahi hara wona inde allah famanidi turra kono kala on mo lorra ɓiƴi ha o ñaami ɗi piiji harmuɗi ɗo gayra bahin kono hara na bewɗo wala aadin wona jaggituɗo fala ismala e hare bakkatu fawakimo inna allaha no allah kafurun ko yapotoɗo mo rahimu yurmeteɗomo inna alladhina ɗo ɓen yaktumuna suuɗayɓe ma anzalallahu konko allah tippini min alkitabe immorre ka deftere tawrat ɓe suuɗa fi nelaɗo on nder tom wa yastaruna bihi ɓe sottira ɗum samanan galilan coggelel fanɗugel ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ma yakuluna ɓe ala e ñamude fi butunim ka nder deyɗi mabɓe illa nara sona yitengem wala yukallimuhumullahu allah yewtidoyta e mabɓe yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe junub wala hum noɗen ɓe adabu lette alimu musude ulaika alladhina ko ɓe woni ɓen istarawu dalalata suuɓiɓe majjere nden bil huda e di pewal ngal wal adaba ɓe suuɓi lette ɗen bil mahfirati e di yafuye on fama asbarahum ko hon ɗum muññini ɓe alannari e dow yite ngen dhalika ko waɗi ɗum bi anna allah ko sabuno allah nazala o tippini alkitaba deftere nde bil haqqe gonga wa inna alladhina no ɓen ihtalafu lutodirɓe fil kitabe e deftere nde lafi shigagimɓe woni e lurral bayiɗin woɗɗitingal gonga laysal birra dewal ngal wonali ɗum woni moƴƴugol ngol wonali antu wallude fewtinirton tun wujuhakum geece mon ɗen qibalal mashriqi ka bange funnangue wal makribi ka hirnangue moƴƴugol wona juulugol tun walakinnal birra kono ko woni dewal man amana billahi ko on gomɗinɗo allah wal yawmil akhiri ñalande sakkitine nden wal malaikati e malaikaɓe ɓen wal kitabi e defte ɗen wan nabiyina e annabaɓe ɓen wa atal mala o okkitira kadi jawdi ala hubbihi e hoore yiɗugol mo jawdi ndin o okka ɗum zawil qurba jomiraɓe ɓaɗoniral makko enɗam wal yatama e alyatima ɓen wal masakina e miskinɓe ɓen wabna sabil e seteɓe ɓen wasailina e ɓen torotoɓe wa firriqaɓe e firinɗingol daaɗe wagama salata o ñinna noon julde nde wata zakata o itta zakka on wal mufuna e ɓen hunnayɓe kadi bi ahadihim ahdiji maɓɓe ɗin ida ahadu se ɓe ahodama wassabirina e ɓen muñotoɓe fil basayi ka sattede basal waddarra e ka lorra ñabbeli wa hinal basi e sanga haare ulaika alladina ko ɓe woni ɓen sadagu gonguɓe ka imanu muɗum wa ulaika ɓeɗo humul muttagun ko ɓe woni hulaɓe allah ɓen ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomɗinɓe kutiba farlama alaykum ɓe dow moɗon alqisasu yottagol fil qatla ka waru horeji alhurru dimo no wartore bil hurri saabu o wari dimo wal abdu jiyaɗo wartore bil abdi saabu o wari jiyaɗo ko fiyon non o aya ɗo tippane sababu nuzul o ɗo on an qatada anna ahlal jahiliya fewdo ɓe wonno ka majjere hattude nden kanat fihim bahyum muta'atan li shaytan hari bewre no e maɓɓe kala ko seytane puusi ɓe e mum ko ɗum tigi ɓe waɗata hakke ko ɓe bewi wa kana al hayyu minhum idha kana fihim man'a fa qutila abduhum abda akharin qalu lan naqtula bihi illa hurra hare ay quartier si goɗɗo ari ka quartier maɓɓe waraniɓe goɗɗo mais hara kanko ko jiyaɗo o wari ka quartier maɓɓe kamɓe ɓe na hakke ko men hollata on meɗen wawi yottagol minen na jiyaɗo men waroyta ko dimo men waranta o ok wa idha qutilat imra'atun minhum imra'atun min akharin qalu lan naqtula biha illa rajulan si goɗɗo ari waraniɓe debbo ka quartier maɓɓe si ɓe yawde ka oya quartier waranɗo ɓe debbo on yottagol ɓenna menen ko debbo waranɗo men mais menen na hay debbo men yottorto men waranayi on woni gorko c'est à dire kala ko waɗɗo men waɗay on ɓuri ɗum joni noon allah tippini ɗo onni nanon sa yottoto a yottoto ni yeru ko waɗaɗa ko ɗum allah inni noon joni alhurru dimo no wartore bil hurri saabu warugol dimo wal abdu jiyaɗo wartore bil abdi saabu warugol jiyaɗo wal unsa debbo wartore bil unsa saabu warugol debbo fa man ufiya lahu kala yafanaɗo min akhihi immorde ƴiƴam musidɗo makko ɗam shay'un goɗɗum
fattiba haray yo yaafiɗo on ƴantirdiya on bil marufi no moƴƴi wa ada yo yaafaɗo on tottirdiya on ilay faade yaafiɗo mon kadi bi isanin no labira dhalika o koko janta ɗo tahfifum o yaafagol tahfifum ko hayfinalngol ɗon min rabbikum mimmurde ka jomuɗon wa rahmatum e yurmede famani itaɗa kono kala jaggituɗo bada dhalika ɓawa koko janta ɗo falaw waranoɗen mo adabu lette alimum musude walakum no wodani on onon julɓe ɓen fil qisasi ka yottagol hayatu gurdam ya ulil albabe ono e jomiraɓe haqqillaji lalakum beela jonon tattagu non hulay allah si tawi waroɓe ɓen no andi si ɓe wari ɓe wartete ɓe warata donc yimɓe ɓen heɓay no wuurira kutiba farlama alaykum ɓe dow moɗon ida hadara si tawama ahadakum goɗɗo mon si ari goɗɗo mon almawtu mayde ndem in taraka simo acci hayran jawdi alwasiyatu haray ko wasiyanagol lil walidayni jibinɓe ɓen ɗiɗo walagrabina jomiraɓe ɓaɗodiral ɓen ka ennan bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe allah ɓen faman baddalahu kala wattituɗo wasiye badama samiyahu ɓawo o nani koya wasiyi kon fa innama ithmuhu andu junubi ɗin alalladina woni e dow ɓen yubaddilunahu wattitayɓe wasiye on inna allaha no allah sami'un ko nano konguɗi wasiyiɗo on alimum anduɗo o wasiyaɗo e mum kadi honɗum yettinoyi faman khafa kala huluɗo kadi min muusi immorde wasiyotoɗo janafan oñagol aw ithman ma heɓugol bakkatu fa aslaha o moƴƴini baynahum hakkude maɓɓe fala ithma bakkatu fa waki ala e dow makko inna allaha no allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomninɓe kutiba farlama alaykum ɓe dow moɗon a siyamu korka kan kama kutiba wano farlirano noon alalladina e dow ɓeya min qablikum adinoɓe on laallakum beela jonon tattaqun on hulay allah kurka kan noon ayyaman ko ñalɗi madudati lintaɗi balɗe no gay e jeenayi ma capantati faman kana kala laatiɗo min kumme moɗon maridan ko nawnuɗo aw ala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo kontoye min ayyamin ukhara ñalɗigo haray yo ñaamu fewdo ka o nawni ɗon ma fewdo ka won ɗo wayasude o anda ko balɗe jeli o ñaami o yoɓa on say wa alalladina no fawi ɓen yutiqunahu waway ɓe horugol e hoore no sattiri andi e arab yutiɓu no serti e yastati'u e arab si ɓenni yastati'u ɗon ko hiɗa wawi yutiɓu noon ko hiɗa wawi kono e hoore kara han wawirta ɗon no seedi wawgol ngol si goɗɗo wallini ɗo 50 kilo ɓe ni goɗɗo go ƴettu ɓen na wawa ɓen mi waway kono kara han mi wawirta aha ko ɗon inete yutiɓu yastati'u ɗon mo wawi hara o tampa joni ko on ɓe non wona innede ɗo ko yo etu si goɗɗo hewti e duuɓi makko ɗin hewti e sa'i go ka tawata si o hoori ɗo yo futturo heewu hara mo gooma hara kara han o liɓirta ɓenni accito anta a hooro aray ko ya etu ko ɓen woni wa alallazina no fawi ɓen yutiɓunahu waway ɓe hoorugol wondude e sattede voilà ɗum hara o nawi masi ko nawnare ganiɗuɓe ɓen inni ko façon ɗiɗi nawnare woodi ko sellayde e nde sellata si tawi ko nawnare sellayde hara wonde iɗa nawni wonde go iɗa selli siko siga ɗen nawnaje ɗon naya etu a habbotoni ñande selluɗa wo yoɓa ɗon aydata mais si tawi nawnare nden sellata few ɓe hara kadi a wata horidude mum ko ɓen ɗon kadi etata wa alalladina no fawi ɓen yutiqunahu waway ɓe horugol wondude e sattede fidiyatum sottagol honɗum woni sottagol ta'amu miskini ñammingol miskingol ɗum woni etugol ngol faman tatawwa kala gattuɗo hayran ko moƴƴi fawwa ɗum hayru la ko moƴƴere fi makko joni etugol ngol si ɓe nima ko kilo e feccere e tata an noon a waɗani oya kilo ɗiɗi ko ɗon hara ya gatti hara ya ɓeyditi ko moƴƴere maɗa si ɓe ni ko 10 dollars do waɗa jonude miski noon par jour an gayni o min mi waɗanaymo 15 dollars a waɗi ke ko ɗum woni a gatti ko ɗum faman tatawwa kala gattuɗo fawwa ɗum hayrun law ko moƴƴere wonandemo wa anta suumu kono ko nde hooroton hayrun lakum ɓuuri on moƴƴande in kuntum si tawi on laatike talamuna hiɗon anduno nafa ko woni e horugol par ce que horugol sellinayi ñawday ko ɗum waɗi so ini ɗo noon ko horugol ngol ɓuuri moƴƴude shahru ramadana lewru suuma e alladi ɗum unzira tippinandu fi e muɗum alqur'anu jangetene nden hudan ko nde peewal linnasi fi yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓangandu e minal huda immorde e peewal ngal wal furqan ko sendidirde kadi hakkude gonga e fenade faman shahida kala seeditiɗo min kumme moɗon a shahra lewru ndun falyasumhu yo horu ndu waman kana kala kadi laatiɗo maridan ko nawnuɗo aw ala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo konto e min ayyamin ukhara ñalɗigo
yuridu llahu bikum allah ko falana on al yusra ko newende nden wala yuridu bikum allah falanaka on al usra sattende nden wali tukmilul iddata fi yon timmin kontore nden balɗe no gay jeenayi ma capantati wali tukabbirullahi fi yon mawnin allah ala ma hadakum e dow ko fewni on wala lakum bela jonon tashkuru non yetta ene maji allah ni wa idha sa'alaka silandike ma yo nelaɗo ibadi jiyaɓe am ɓen anni fi am fa inni no min qaribum komi ɓattiɗo ko fiyon ɗum o aya ɗo tippani sababu nuzul oɗo on ruwiya anna jama'a min al a'rab sa'alu nabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qalu ya muhammad a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ko woɓɓe go jama yimɓe ɓe ari ka nelaɗo ɓeni nelaɗo yeeti men allah amen on himo ɓatti men min sownomo ka himo woɗɗiti men ewnomo fa anzala llahu allah tippini ɗon allah innimo wa idha sa'alaka si landike ma ibadi jiyaɓe am ɓen anni fi an si tawi miɗo ɓattima si miɗo woɗɗiti fa inni no min qaribum miɗo ɓattiɓe ujibu mi nototo kadi da'wata da'i noddandu nodduɗon idha da'ani so noddila falyastajibu li yoɓe notolan tawo kamɓe yoɓe jaabolan wal yu'minu bi yoɓe gomɗinan la'allahum belajo kamɓe yarsudun ɓe feeway uhilla lakum on daginanama onon julɓe ɓen laylata siyami jemma korka arrafathu rendigu ila nisaikum faade sonnaɓe mon ɓen hunna kamɓe libasul lakum ko ɓe koltu moɗon wa antum onon kadi libasul lahunna ko on koltu maɓɓe moodi e ɓeygu an gorko on ko an surrata ɓeygu ma kadi kanko surrete par ce que kon ɗum woni objectif coñci kon ɗum goɗɗo ɓornanto coñci ko surragol koynete libas ko coñci ko surrata goɗɗo donc ko ɗum gandi oyni ɗo hunna kamɓe rewɓe mon ɓen libasul lakum koɓe coñci mon c'est à dire kamɓe surrata on wa antum libasul lahum onon kadi kon coñci maɓɓe ko onon surrata ɓe alimallahu allah andi annakum no onon tahtanuna hari hiɗon jamfade anfusakum hoore mo oɗo aya hino ɗo ko tippani ko hari ara num fewdo islam on fuɗɗi tun tawi sa ñalli horugol suumayi a jorayoni a jemma kadi na yayido e ɓeygu ma ko interdit mais woɓɓe ari profita yiida e ɓeygu mum sikka andotako ay ko ɗum allah inni ɗo noon alimallahu allah andi annakum nonon kuntum lan tahtanuni ɗon jamfade anfusakum hoore mon joni noon o inni awa joni si on hoori ñalorma on probléme ala mais jemma si a huntige no daganima on daginanama yiidugol e ɓeyguli mon ni alimallahu allah no andi annakum nonon kuntum o laadnoke tahtanuna hari ɗon jamfade anfusakum hoore mon fataba alaykum o jaɓani on tububuye wa afa ankum o yaafike on fal ana joni noon bashiruhunna soccodire e maɓɓe wabtahu ɗaɓɓon ma kataballahu lakum konko allah windani on e ɓiɓɓe wa kulu ñaame washrabu yaron hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on alkhaytul abyadu garawol danewol ngol min alkhaytil aswad immorde garawol ɓarewol ngol min alfajiri ka peeral fajiri ko ɗoni peeral fajiri ndi wona wolede ko ɗoni mana on ɗo thumma timmu siyama refti timminon korka kan ilal layli faade ka jemma wala tubashiruhunna wota on soccodir noon e maɓɓe kamɓe rewɓe mon ɓen wa antumara onon akifuna ko on ufiniɓe filmasaji ɗi ka juulirɗe tilka ɗum ɗo hududullahi ko kiiri sariyaji allah fala tagrabuha wota on ɓattoɗi kadhalika ko anni yubayyinullahu allah ɓanginiranta ayati ayaje makko ɗe linnasi yimɓe ɓen laallahum ɓelajo kamɓe yatta un ɓe hulay allah wala ta'kulu wota on ñaamu amwalakum jawle mon ɗen bil batili e hoore fenande wa tudlu biha naɓon jawle ɗen yenon ilal hukami ka ñawoɓe ɓen li ta'kulu fi no ñamiron fariqan fedde min amwali nasi immorde jawle yimɓe go bilismi yondude bakkat wantumaraw non talamuna hiɗon andi ɗum no harmi yasalunaka ɓe aray ɓe landoma yo nelaɗo anil a hillati fi darorɗe lebbi ɓe aɗa andotoma ko fiyon ɗum si lewru ndun no darade hara ndu fanɗi ñande go'o ñande ɗiɗi hara ɓeydike seeɗa ñande tati hara ɓeydike ko fiyon ɗum wonirta ɗon hiɗen inna go'o ɗiɗi tati nayyi si ɓe landike ma ɗum allah inni ƙuliye to ɓe hiya ɗum mawaqit ko waɗintinanayi ɗum haajuji ɗi linnasi fi yimɓe ɓen wala je hajji on si tawi no lewru darota ko inne hande ko go'o janngo ɗiɗi faɓɓi janngo tati siɗa nangi haaju a wawatano fixude délai fi haaju ma on innugol mi waɗay hunde kaari ñande 10 ma ñande 15 ayi ko ɗum allah lewru ndun e nange ngen ko limir ɗum waɓutu walaysal birru dewal wonali bi an ta'atul buyuta nde ardan ton cuuɗi mon ɗin min zuhuriha ka ɓaawo majji
walakinna albirra kono dewal manittaga kongol Allah ko fiyon ɗum o aya ɗo tippani walaysa albirra bi an tatul buyuta min zuhuriha. sababu nuzul makkom ruwiya anna al ansar kanu idha ahrama arrajulu minhum fil jahiliya lam yadkhulu baytan min babihi bal kana yadkhulu min suqbin fi zahrihi. feno ɓe wonno ka majjere tawi si haysi goɗɗo horminike o inna a simo ɓaytun o horminike feno ɗo himo ihram o natirta ka dambugal suudu makko koyo ardu ɓaawo o tufa telen ɓaawo o waɗa ɗum buddun o natira ɗon. allah ini ɓe ɗum tawaka e diina jeyaka e diina. walaysal birru dewal wonali bi an ta'atul buyuta nde ardan ton cuuɗi ɗin min zuhuriha ka ɓaawo majji walakinnal birra kono dewal manittaga kon huluɗo allah ko hulugol allah tun wa'atul buyuta ardane cuuɗi mon ɗin min abwabiha ka dambuɗe wattagulla hule allah lalakum beela jonon tuflihun on maloyte. wagatilu haɓe fi sabilillahi e lawol tunugol dina allah kan alladina ɓe yugatilunakum haɓay ɓe on wala tata duwota on jaggitu inna allaha nalla la yuhibbu hida almutadina jaggitayɓe ɓen. waqtuluhum haɓe heferɓe ɓen haythu saqiftumuhum noko kala ka tawɗon ɓe wa akhrijuhum yaltineɓe min haythu akhrajukum noko kala ka ɓe yaltini on. wal fitnatu ko shirka ashaddu ɓuri tirde min al qatli e dini wargol kefeero. wala tugatiluhum wota on haɓuɓe noon indal masjidil harami ka miside allah hormantede hatta yugatilukum haɓe haɓa on fihi ton ɗe. fa in gatalukum si ɓe haaɓi on ton faktuluhum onon kadi haɓeɓe ton kadhalika ko wanni jazaul kafirina woni jeddi heferɓe ɓen. fa in intahaw si ɓe haɗitike fa inna allah no allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo. wagatiluhum haɓe shirkoɓe ɓen hatta la takuna ha hara latota ko fitnatun shirk wa yakuna dinu dina kan latano lillahi allah tun. fa in intahaw si ɓe haɗitike e shirk fala udwana jaggitere ala illa ala jalimina si wona e dow toñoɓe ɓen. ashaharul haram lebbi hormanteɗi ɗin no haɓire e majji bi shahril haram sabu ɗaɓɓitede ka lebbi hormanteɗi. wal hurumatu hurumji ɗin qisasum ko yottagol. famanitada kala jaggituɗo alaykum ɓe dow moɗon fata dow onon kadi jaggite alay e dow makko bi misli ma atada yeru ko jaggite kon alaykum ɓe dow moɗon. wattagulla hule allah wa alamu andon annallaha no allah ma almuttaqina monde hulayɓe mo ɓen. wa anfiqu nafke ɗum woni dépensé fi sabilillahi e lawol dina allah kan wala tulqu wota on werlo bi aydikum juuɗe mon ɗen ilatta halu kadi faade konko halkata on. wa asinu moƴƴine golle ɗen innallah no allah yuhibbul musinina mo yiɗi moƴƴinayɓe golle ɓen. wa timmul hajja timmine hajju ngun wal umrata e umra on lillahi hara ko fi allah. fa in uhsirtum si on sakkama on haɗama timmingol hajju ma umra sabu nawnare ma goɗɗum fa mastaysara itte kala kone wani on minal hadi immorde e kirse hirsugol. wala tahligu wota on femburu usakum ko e mon ɗen hatta yablughal hadiyu ha kirse ɗen yottoma hillahu nokku mum. faman kana kala laatiɗo min kumme moɗon maridan ko nawnuɗo aw bihi ma harano e makko adan tampere min ra'asihi ka hoore makko o heeɓi nawnari wano carɗe we nangimo o fembike hara noon o yaltali ka iram fa fidyatun haray ko sottorgol min siyamin korka aw sadakati maytugol sadaka aw nusukinma hirsugol. fa ida amintum si on hoolike faman tamatta kala dakmitiɗo bil umrati ɓawo lannugol waɗugol umra on ilal hajji ɗon e hajju on hewtude ko o dakmiti kon famastaysara o ittay kala ko newanimo minal hadi immorde kirse hirsugol ngeloba ma nagge ma dammol. faman lam yajid on mo heɓali ko hirsa fa siyamu haray ko horugol thalathati ayami balɗe tati fil hajji ka hajju wa sabatin e balɗe jeɗɗi idha rajatum si on arti. tilka koko janta ɗo asharatun haray ko sappo kamilatun timmuɗo. dhalika nde ɗo ñawore liman lam yakun ko fi on mo lataki ahluhu ɓeygure mum hadiril masjidil haram ko hoɗuɓe ka miside hormantede. wattagulla hule allah wa alamu andon annallah nalla sadidul igabi ko sattuɗo lette. alhajju waɓutu hajju on ashurun ko lebbi malumatun andaɗi. faman farada kala farluɗo fi hinna e majji alhajja hajjoygol fala rafatha haray rendigu ala wala fusuka yaltugol e ɗoftare ala wala jidala wenje ala fil hajji ka hajju ton. wa ma tafalu kala ko golluɗon min hayrin immorde moƴƴere ya'lamuhullahu allah no andi fi mum o yoɓayom. wa tazawwadu yooɓe fa inna hayra zadi kono ko ɓuri moƴƴude e jooɓa attaqwa ko kulol allah wattaquni hulela ya ulil albab ono e jomiraɓe haqqillaji. laysa lataki alaykum no fawi on junahun bakkatu onon yawɓe makka ɓen hajjoygol an tabtahude ɗaɓɓoton fadlan arsike min rabbikum immorde ka jomimon. sa yahi hajju a hajji ha alanni hara naɓori mbuɗi a soodi marchandise fi artugol yeyta heɓa tono ko ɗum woni probléme ala e ɗum. fa ida afadtum si on duñike min arafatin on iwi arafa
fadhkurullaha jante inde Allah nden indal mash'aril haram ka mandeji hormanteɗi ɗum ko Muzdalifa. wazkuruhu jantoro ɗon mo kama hadakum wan o fewniri on noon. wa in kuntum hari on laatike min qablihi ɗi o fewnude on lamina dallina ko jeeyaɓe majjuɓe. thumma afidu refti daro ɗon min haythu afada nnasu nokku ka yimɓe ɓen daroto ɗon. wastaghfirullaha insinano ɗon Allah fi junubaji mon ɗin inna allaha no Allah gafurun ko yafotoɗo rahimun yurmeteɗo. fa ida gadaytum si on timmini ɗum woni si on lanni manasikakum dewe hajju mon ɗen fazkurullaha janto ɗon fi Allah ka dhicrikum wano jantorto ɗon noon aba'akum fi badiraɓe mon ɗen aw ashadda dhicra ma ko ɓuri tiɗude jantore. fa minan nasi no wode yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okku men fi duniya ka aduna wa ma lahu hara alana on tigi fil akhirati ka lahara min khalaqin geɓal. wa minhum node maɓɓe kadi man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okku men fi duniya ka aduna hasanata moƴƴere wa fil akhirati okka amen kadi ka lahara hasanata moƴƴere waqina danda men adaba nari lette yite ngen. ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo lahum nodani ɓe nasibum geɓal mimma kasabu immorde konko ɓe faggiti. walla sariwli saabi ko yacciɗo hasbore. wadhkurullaha jante inde Allah nden fi ayamin e ñalɗi madudati lintaɗi. faman ta'ajjala kala yacciɗo iwi mina fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi fala ithma lay bakkatu fa wakimo. waman ta'akhkhara kala nenniɗo woni mina balɗe tati fala ithma lay bakkatu fa wakimo. liman ittaga wonan nden hulɗo Allah wattaqullaha hule Allah wa alamu andon annakum nonon ilay ko faade ka makko tusharuna moɓoyte ɗon. wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yu'jibuka on mo no hawne yo nelaɗo qawluhu konngol mum fil hayati duniya ka gurna ngadna ko fiyon ɗum o aya ɗo tippani. sababu nuzul o ɗon ko fi Akhnas bun Sharik. Akhnas bun Sharik ko nafiqijo mo weli haala ha ata nabiya sallallahu alayhi wa sallam fa ajhara lahu lislamu wa halafa annahu yuhibbuhu. o waru ka nelaɗo oyni nelaɗo mi silmi accu mi silma e jungo ma. o wondani kadi nelaɗo ene nelaɗo min miɗo yiɗuma. wa kana munafiqan kono tawi ko nafiqiji o fenay woni hasanul alaniya habisul batil. ko feeñi kon no laba no moƴƴi kono ko suuɗi kon no soɓi no kaani. joni noon o wooli ɗon tun summa haraja min indi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam o yalti ka nelaɗo ɗon tun fa marra bi zar'i qawmin min almuslimin wa hum fa ahraka zar'a wa qatala al humra. o rewi ɗon e ngesa julɓe o sunni ngesa mban fuu tawi ɓen no mari kadi ngelori toon o wari ngelori ɗin fof kadi kanko Akhnas bun Sharik o waɗi ɗum tun fa anzala llahu fihi l ayat. Allah tippini e fi makko ɗon yeeti an nelaɗo awa o iwɗo ka ma ɗo joni ko nafiqejo fenay woni koko wolanma. ko ɗoni Allah inni wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yu'jibuka on mo no hawne on mo no wele yo nelaɗo qawluhu konguɗi makko ɗin fil hayati duniya ka gurdal aduna wa yushhidullah o seedina Allah kadi ala ma fi qalbi e dow konko woni ka ɓernde makko wonde mamo yiɗoma. wa huwa kono kanko aladdul hisam ko sattuɗo wenje. wa idha tawalla si o hucciti o wi ka maɗa sa'a o yaha fil ardi ka leydi li yufsida fiha fi yo bonnu ka leydi toon wa yuhlika o tilka alharsa rimuruji wan nasla e geygol nemoraɗi walla la yuhibbul fasada o yiɗa bonnugol. wa idha qila lahu si o wiyanama kadi ittaqilla koni hulu Allah akhadathu nangamo al izzatu townitare bil ismi ondude bakkatu fa hasbuhu kono yonimo jahannama wala bi'sal mihad boni daɗɗude ɓay ko yiite. wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yashri on mo no yeeya nafsahu wonki makko kin ibtikaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi yarwela. oɗo aya kadi ko fi hombo jippi oɗo kadi ko jippi fi mum ko Suhaybu Rumi. lamma arada al hijra ila al madinati al munawwara ɓay Suhaybu falama iwde makka o fera o yaha madina lahiqahu nafarun min Quraish al mushrikin groupe e nder shirkoɓe ɓen Quraish ɓe jokkitimo kanko Suhaybu liyarudduhu fi yo ɓe artirmo ɓenna o ferata. fa nazala an rahilatihi o tippi ka puccu makko ɓay ɓe darnimo. summa qala ya ma'ashara Quraish laqad alimtum anni min armakum rajulan wa aymullahi la tasiluna ilayya hatta armi bima fi kinanati summa adrib bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu shay'un summa af'alu ma shi'tum. qalu ji'naka sa'aluka la tamlik shay'an wa anta al'ana zu malin kasir faqala ara'aytum in dallaltukum ala mali takhalluna sabili. ɓe ari ɓe hewtitimo par ce que kanko na makka woni ka maɓɓe komo Rom Suhaybu Rumi. ɓe ari ɓe inni mo fewndo arnoɗa kamen ɗo tawi fus amara
mais joni ɗa mari jawdi buy ko a boss ko a patron jo o inni enen accemi lando simi tindini on kam mi mari ɗon jawdi andi makka o yahay ƴettondi tertoɗon lammi mi yaami tawya nelaɗo madina ɓenni hi ɗandi kala mo propose an ɗa mbuuɗi o jaɓay o wowlani ɓe ɓay ɓe inni hi galu naam fa dallahum ala malihi bi makka o inni awa o inni yahe nokkel kaari ko ɗon mi mari mbuuɗi an min ƴetton ɓe inni awa ɓe tertimo tun falamma qadima almadina dakhala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa qala lahu alayhi salatu wassalam rabiha albayhu su'aib o hewti tun ka nelaɗo o tippi o naati tun nelaɗo inni commerce mo waɗuɗa on a heɓi tono par ce que mi andi ko feƴƴi kon hakkude ma e ɓe kaɓe darnuno ma ton Allah yeetike la a propose aniɓe yoɓe yawɓe ƴetta mbuuɗi ma ɗin fi yoɓe accite ara tawalan ɗo rewen Allah inni mi yeetoma julayagal ko waɗɗa kon tono heɓike fa anzalallahu ko on say Allah tippini fi makko kanko Suwaybu Rumi wa minan nasi no woodi yimɓe ɓen man yasri on mono yeeya nafsahu wonki makko kin ibtikaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi yarluye Allah on walla raufun ko hinnotoɗo bil ibadi jeyaɓe makko ɓen ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomninɓe udkhulu naate fi silmika dina kafatan ka fof makka wala tattabi'u taw jukku khutuwati shaytani laawi shaytani ɗin innahu no shaytani lakum wona ndew aduwum ko gañu mubinum ɓanguɗo gaygu fa in zalaltum si on oñike min ba'di ma ja'atkum ɓaawo ko ari on albayinat hujjaji feeñuri ɗin faalamu ande anna allaha no allah azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe hal yanzuruna yalli ɓe heferɓe no habbiti enele ɓe habbitaki illa an yatiyahumullahu sonande allah aroyta e maɓɓe fi julalin e ɗowdiji min alhamami immorde e duule ɗen wal malaikatu wondude e malaikaɓe ɓen wa gudi al amru fiyake on ñaawe wa ilallahi ko faade ka allah turjaul umur fiyakuji ɗin ruttete kana nasu yimɓe ɓe laatino ummatan wahidatan jama goto e hoore dina wota fa ba'atha allahu allah immini annabiyina annaba ɓen mubashirina hiɓe weltinira gonnuɓe ɓe natugol aljanna wa mundirina hiɓe hulɓinira yedduɓe ɓe natugol yiite wa anzala sal bani israil on sallando yo nelaɗo bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen kam ko jelu ataynahum woni komin addani ɓe min ayatin immorde aya baynatin ɓanguɗo wa man yubaddil kala wattitirɗo nimatallahi nema allah on min baadi ma ja'atu ɓawo nde o ardemo fa inna allah no allah sadidu ligaɓi ko tiruɗo lette zuyyina cuɗanama lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe alhayatu duniya gurdan aduna lannayɗam wa yaskaruna heɓe jala min alladina ɓen amanu gomninɓe walladina ɓen ittaga huluɓe fawgamo ɓewna e hoore maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal walla yarsugo e mo arsika man yasha ummo faala arsikude ɗi hayri hisabin ko alda e hasbore kana nasu yimɓe ɓe laatino ummatan wahidatan jama goto fa batha allahu allah neli annabiyina annabaɓe ɓen mubashirina hiɓe weltinira gomniɓe ɓe natugol aljanna wa mundirina hiɓe hulɓinira yedduɓe ɓe natugol yiite wa anzala o tippini ma on wondude maɓɓe alkitaba defte ɗen bilaqe e hoore gonga liyahkuma fi yo ñaawu bayna nasi hakkude yimɓe ɓen fi mahtalafu e konko ɓe lurri fihi e muɗum wa mahtalafa lutodirali fihi e dina kam illa alladina sona ɓen utuhu okkaɓe defte ɗen min mbaɗi ma ja'atum ɓawde ariɓe albayinatu hujjaji feeñuɗi ɗin bahiyanka gaygu baynahu makkude maɓɓe fa hadallahu allah fewni alladina ɓen amanu gomɗinɓe limahtalafu e konko ɓe lutodiri fi e muɗum min ala qimmorde gonga on bidini e dunga e makko walla yaadi o fewna e man yasha ummo faala fewnude ila siratin faade lawol mustaqimin foccingol am hasibtum ka on sikku onon ɓe julɓe an tadkhulul jannata on natirayni tun aljanna walamma yatikum hara arali e moɗon mathalul lazina sifa konko arno e ɓe halaw feƴƴunoɓe min gabbikum ado moɗon massathum memino ɓen ɗon albasa u sattede basal waddarraw e lorra ñabbeeli wa zulzilu ɓe dimba hatta yaqula rasulu ha nelaɗon tigi wi'i walladina ɓen amanu gomɗiɓe mahu wonduɓe makko mata ko honde tuma nasrullahi ballal allah ngal arata allah daali ala nane famon inna nasrallahi no ballal allah ngal garibum ko ɓattingal yasalunaka ɓe landotoma e nelaɗo madha yunfiquna ko honɗum ɓe duwa sakkade ko fiyon ɗum o aya ɗo tippi koye yoga e sahabaɓe arno ka nelaɗo ɓenni mo ene nelaɗo madha nunfik min amwalina wa ayna nada'uha e nder jawle amen ɗen ko honɗum men duwa sakkade ko honto kadi men duwa wadde komin sakkoto kon homɓe men duwa junnude ye allah yetti nelaɗo ɓulma kamɓe nelaɗo ma an faktum si won ko sakki ɗon min khayrin immorde moƴƴere falil walidayni waɗane taw jibinɓe on ɓen ɗiɗo nene e baaba ɓen woni priorité walla agrabina e jomiraɓe ɓalodiral enɗam
wal yatama e alyatimaɓe wal masakine miskimɓe ɓen wabni sabile ɓiɓɓe laawi ɗum woni seteɓe ɓen wa ma tafalu kala ko golluɗo min hayri immorde e moƴƴere fa inna allaha no allah bi e ɗum alimu himo andi fi mum o yoɓay on kutiba farlama alaykum ɓe ɗo moɗon alqitalu hare nden wa huwa kono hare nden kurhul lakum ko aña ɗum ka wonkiji moɗon wa asa kono no tijja an takra hunde añoton sayi an hunde wa huwa hara nden hunde nde añoɗon hayru lakum ko moƴƴere wonande o wa asa no tijja kadi an tuhibbude yiɗoton sayi an hunde wa huwa hara nden hunde nde yiɗɗon sharru lakum ko bone wonande on wallahu ko allah yaalamu andi hon ɗum moƴƴani on wa antum onon la talamuna on anda ko on ɗum moƴƴani on oɗo no bloki goɗɗo ko Toyota ko TLC 692307 TC mo bloki goɗɗo ok yasalunaka ɓe ara ɓe landoma yo nelaɗo ani shahril harami fi lebbi hormanteɗi ɗin qitalin haɓugol heferɓe ɓen fihi e majji ɓuuli yetoɓe qitalum haɓugol heferɓe fihi e majji kabirum ko mawnu ɗum bakkatu wa saddum kono ko sakkagol yimɓe ɓen an sabilillahi gay lawol dina allah ngal dina allah kan wa kufrum bihi e yeddugol allah ngol wal masjidil haram e sakkagol yimɓe ɓen ka miside hormantede wa ikhraju e yaltingol ahlihi yimɓe miside nde mennu ka miside toon akbaru ɓuuri mawnude indallahi ka allah wal fitnatu ko shirku on akbaru ɓuuri mawnude minal katli e di haɓugol kefeero wala yazaluna ɓe serata kamɓe hefreɓe ɓen yugatilunakum ɓe haɓay on hatta yaruddukum ha ɓe rutta on an dinikum gay dina mon kan inistata usi ɓe wawi wa man yartadid kono kala murtuɗo minkum e moɗon an dinihi o yalti e dina makko kan fayamutu o maaya wowwara kanko kafirun ko yedduɗo fawlayka ɓen ɗon haɓitata hara e fuuyi amaluhum golleji maɓɓe ɗin fi duniya kaduna wal akhirate ka lahara wawlayka ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ashabu nari woni yimɓe yite ngen hon kamɓe fiya nder ɗon haalidun ko luttoɓe inna alladina no ɓen amanu gomɗinɓe walladina e ɓen hajaru feruɓe wa jahadu ɓe tinni fi sabilillahi e lawol tonugol dina allah kan ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo yarjuna hiɓe jorti rahmatallah yurmede allah nden walla kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo yasalunaka ɓe aray ɓe landoma yo nelaɗo anil hamri fi beere nden wal maysiri e kupugol ko woni sababu nuzul waɗi ha o aya ɗo tippi jaa jama'atum min al ansar ko jama e nder takamɓe madina ɓen ari fihim umar ibn al-khattab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawi noon e nder ɓen sayna umar no tawa e maɓɓe fa qalu ɓe inni aftina fil khamri wal maysir ɓenni nelaɗo humpitimen fi o beere e o kupugol o affaire loterie ɓenni yetimen ko ɗum woni fiyake ɗum humpitumen fi muɗum ɓayɓe wi'i ɗum ɗon fa innahuma muslibatun lil aqli muslibatun ɓenni fiyo ɗum par ce que beere bonnay hakkil mais kono kupugol adday mbuuɗi kadi wonde hiɗa gaño si a kupi ko wonde tum perdata wonde kadi hiɗa gaño ɓenni wolanimen bonnay hakkil kono adday mbuuɗi wolanimen fi ɗum ɗo fa anzalallahu allah tippini yasalunaka ɓe landotoma anil hamri fi beere wal maysiri e kupugol ɓuli yetoɓe fihimano e ɗin ɗon ɗiɗi ismun junubu kabirum mawnuɗo wa manafiu e nafaji linnasi fi yimɓe ɓen wa ismuhuma kono ko bakkatu majji on akbaru ɓuuri mawnude min nafihima e dini nafa majji on wa yasalunaka ɓe lantoma e nelaɗo masa yumfiguna kon ɗum ɓe duwa sakkade ɓul magam ɓe nelaɗo al afwa koko ɓurti kon e hoore dépense on ko ɗum ɓe duwa ittugol sadaka kadhalika ko anni yubayinullahu lakum allah ɓanginiranta on allah ayati ayeje ɗen lallakum ɓeɗa jonon tatafakkaruna o miijidoto fi duniya e fi fiyake aduna wal akhirate e alakhara wa yasalunaka ɓe landotoma e nelaɗo anil yatama fi al yatimaɓe ɓen ɓul ma ko islahu lahum ko moƴƴagol e maɓɓe hayrum ɓuuri moƴƴude wa in tukhalitum son jillodiri e maɓɓe fa ihwanukum ko musidɓe moɗon wallahu ko allah yalamu himo andi al mufsida on bonnuɗo jawdi al yatima min al musli immorde on moƴƴinɗo jawdi al yatima walaw sha allahu si allah no falano la anatakum o tampinayno on onon kadi inna allaha no allah azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe wala tankihu wota on jombu onon julɓe ɓen al mushrikati rewɓe sirkoɓe ɓen hatta yuminna ha ɓe gomɗina allah wala amatum mi wondi ko jombugol korɗo mu'minatum gomɗinɗo allah hayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikatin e dini dimo sirkayɗo walaw ajabatkum haysi hawni on ngari dimo on wala tunkihu wota on jombin kadi almushrikina worɓe sirkoɓe ɓen hatta yuminu ha ɓe gomɗina allah wala abdum mi wondi ko jombingol jiyaɗo mu'minum gomɗinɗo allah hayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikin e dini dimo sirkayɗo walaw ajabakum haysi hawni on ngari dimo on ulaika ɓe sirkoɓe yaduna hiɓe nodda ila naari faade e natugol yiite
walla kono Allah yadu mo nodda ila aljannati faade e natugol aljanna wal mahfirati hafranal biidni e dunga e makko way bayyinu mo bangina ayati ayaje makko de linnasi fi yimbe ben la'allahum belajo kambe yatazakkaruna be wajitoto wa yasalunaka be landoto may nelaado anil mahidi fi lordu bul yeto be huwa fi lordu azan ko tuuli fa tazilu nisa a woddite e rewbe ben fil mahidi ka al hali fi lordu wala tagrabuhunna wata on batto be hatta yathurna ha be laaba fa idha tatakharna si be laadi be lotike fatuhunna ardanon be min haythu amarakumullahu nuko kala yamiri on dom inna allaha nallo yuhibbu tawabina moydi tubaybe ben wa yuhibbul mutatakhirina moydi labbintinotobe ben nisaukum rewbe mon ben harthul lakum ko gese modon fatu ardane harthakum gese mon den anna shitum baadi no yidirɗon wa qaddimu ardine ko moƴƴili anfusikum fi wonkiji mon ɗin wattaqullahu le allah wa alamu andon annakum no onon mulaquhu on hawra e makko kadalngal wa bashiril mu'minina weltinir gomɗimɓe ɓe natugol aljanna wala taj'alullah wata on a waɗu allah urdatan ella li aymanikum fi wondoje mon ɗen anta barrude on moƴƴata wa tattago e nden hulata allah wa tusli wende o moƴƴintinta bayna nasi hakkude yimɓe walla samiun ko nano konnguli jeyaɓe makko ɓen alimum anduɗo ko ɓe miiji kon la yu'akhidukumullahu allah nangitirta on billahwi sama kala fi aymanikum ka wondoje moɗon walakin kono yu'akhidukum o nangitira on bima kasabat konko faggiti gulubukum ɓerɗe mon ɗen walla kafurun ko yafotoɗo halimum muññiɗo lilladina no wodani ɓen yu'luna wonday ɓe woɗɗito min nisaihim immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen tarabbuso habbitagol arbati ashuri lebbi nayyi fa in fa usi ɓe ruttike e nder ɗin ɗon lebbi nayyi fa inna allah no allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa in azamu talaqa si ɓe felliti cergal ngal fa inna allah no allah samiun ko nano konnguli jaaɓe makko ɓen alimu anduɗo ko ɓe miiji kon wal mutallaqatu rewɓe sertaɓe ɓen yatarabbasna yoɓe habbintinde anfusina wonkiji maɓɓe ni thalathata quru in laaɓe tati wala yahillu lahunna daganta ko ɓe kamɓe rewɓe sertaɓe ɓen an yaktumna nde ɓe suudata ma halagallahu konko allah tagiti aramina ka rengaje maɓɓe in kunna si ɓe laatike yu'minna heɓe gomɗini billahi allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitine nden wa bu'ulatuhunna ko worɓe maɓɓe ɓen a haqqu ɓuri jojjude bi raddihinna e ruttutugolɓe fi dhalika e nder on edda in aradu si ɓe faalama islaham moƴƴintingol wala hunna no wodani rewɓe ɓen mithlu lladi sifa nden hunde alayhinna fawande maɓɓe bil marufi ka moƴƴingol wondi ganga wallir rijali kono no wodani worɓe ɓen alayhinna e dow rewɓe ɓen darajatum ɓural walla azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe attalaqu cergal marratani ko laabi ɗiɗi cergal harka ka wawata seedon artiramo kadi ko laabi ɗiɗi fa imsakun haray hande kadi ko jogitorgol mo bi ma'rufin no moƴƴiri aw tasrihum ma accitira bi isanin no labira wala yahillu lakum daganta kon onon worɓe ɓen an takhudunde jaɓitoto mimma atayto muhuna konko kuno ɗon rewɓe ɓen siɗon seedude tawi a ngay hunde illa an yakhafa sona hara ɓe huuli kamɓe jombidirɓe ɓen ɗiɗo allah yuqima wonde ɓe wata ñinnugol hududallahi keeri sariyaji allah ɗin fa in khiftum si on huuli onon waliyu maɓɓe on allah yuqima wonde ma ɓeyɗiɗo wawata ñinnugol hududallahi keeri sariyaji allah ɗin ɓe wata wondirgol no dina kam wiiri noon fala junaha haray bakkat fawaki alayhima e dow maɓɓe kamɓe ɗiɗo fi maftadat bihi e kala konko debbo on hino sottoro tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah falata ta duwa wota on yewtuɗi wa man yata'adda kala jaggituɗo hududallahi keeri sariyaji allah ɗin fa ulaika ɓen ɗum humu zalimuna woni toñoɓe ɓen fa in tallaga ha si gorko acciti debbo tataɓal fala tahillu lahu on debbo dagitantako mumin baadu ɓaw ɗum ɗon hatta tankiya ha on jomboye zawjanka gorko go hayrahu mo wona oɗa fa in tallaga ha si on ɗon noon accitoyimo fala junaha haray bakkat fawaki alayhima e dow maɓɓe kamɓe ɗo an yataraja a nde ɓe ruttodirta in janna si tawi ɓe felliti an yuqima ɓe waway ñinnugol hududallahi keeri sariyaji allah ɗin watil ka koko janta ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah yubayyinu ay mo ɓangina ɗiɗi ɗo min fi ɓe yimɓe ya'lamuna andayɓe wa idha tallaqtumun nisaa son acciti rewɓe ɓen fa balagna ɓe yettike ajalahunna lajal edda maɓɓe on fa amsikuhunna haray jogitoroyɓe bi marufin no moƴƴiri aw sarrihuhunna ma sertiron e maɓɓe bi marufin no moƴƴiri wala tumsikuhunna wota on jogitoɓe diraran fiitul lorrugol ɓe li tata ɗum fi on jaggitu wa man yaf'al dhalika kala waɗuɗo ɗum fagad zalama gom ɗiyaray o toñi nafsahu hoore makko wala tattakidu wota on jogito ayatillahi aya jala ɗen husuwan jalnori wadkuru andite yetto nimatallahi nema jala ɗin alaykum ɓe dow moɗon wama anzala konko tippini alaykum ɓe dow moɗon min alkitabi immorre ka deftere wal hikmate ñeñƴal saria ya'izukum bihi himo wajora on deftere ndem wattaqullaha hule allah wa alamu andon annala no allah bi kulli shay'in kala hunde alimum ko anduɗo wa idha tallaqtumun nisaa son acciti rewɓe ɓen fa balagna ɓe yettike ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala ta'duluhunna wota on laaguɓe wota on haɗuɓe onon waliyu maɓɓe on
an yankina nde ɓe resitete azwajahunna ka modiɓe maɓɓe aranɓe ɓen ida taradaw si tawi ɓe yarlodiri baynahu makkude maɓɓe bil marufi no moƴƴiri dhalika koko janta ɗo yu'azu bihi wajorama ɗum ɗo man kana kala laatiɗo minkum e moɗon yu'minu emo gomɗin billahi allah wal yawmil akhir ñalande sakkitine nen dhalikum koko jantana ɗon ɗo aska lakum ko ɗum ɓurata on nafude watata ko ɗum ɓurata on laɓɓinde wallahu ko allah yaalamu andi hon ɗum moƴƴani on wantumono latalamona on anda hon ɗum moƴƴani on ko ɗo woni ɗuma o yeeso wal walidatu rewɓe jibinɓe ɓen yurdina yoɓe muynin awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawlayni duuɓirɗi kamilayni timmuɗi liman arada wonande on faalaɗo an yo timman radada nde yo timminta muyningol walal mawludi law no fawi gorko jibinanaɗo on risquhunna ñammingol ɓe bobo on e nene mum wa kiswatunna e holtingol ɓe bil marufi no moƴƴiri ka saria la tukallafu fawetake nafsum wonki illa wusasona birutaga makki on laatu darra wota lorrire walida tun debbo jibinɗo on mbi waladi sabu ɓiɗɗo makko on wala mawludu law wona gorko jibinanaɗo on kadi duwa lorrirede mbi waladi sabu ɓiɗɗo makko on walal warithi no fawirono won mithlu zalika sifa koko jantaɗo fa in arada si ɓe falama kamɓe jommidirɓe ɓen ɗiɗo fisalan entugol bobo on antaradin e yarlodiral min huma immorde maɓɓe kamɓe ɗo wata tawurin e diisodiral fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe wa in arattum si on falama onon worɓe ɓen an kastardi unde ɗaɓɓa toon ko muynenana on awladakum ɓiɓɓe mon ɓen fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon ida sallamtum si on hendinay ɓen muyninayɓe ma atay toon konko dowa ɗon ɓe jonnude e joddi bil marufi no moƴƴiri wattaqullahu le allah walamu andon annallaha no allah bima tamaluna kala kon ɗon golde basirum ko sutiɗo walladina ɓen yutawaffawna ɓe no maya minkum e moɗon wa yadharuna ɓe acca azwajan sonnaɓe yatarabbasna ɓen sonnaɓe habbintin bi anfusina wonkiji maɓɓe ɗin arbata asurin lebbinayi wa asran e balɗe sappo fa ida balakna si ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon fima faalna e kala koɓe golli fi anfusina ka wonkiji maɓɓe bil marufi no moƴƴiri ka saria walla walla bima tamaluna kala kon ɗon golde kabirum ko humpitiɗo wala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen fima arrattum bihi e konko weeɓitoton min khidbatin nisa immorde e ƴamugol rewɓe ɓe mooli mum maayi aw aknantum ma suuɗu ɗon ɗum fi anfusikum ka wonkiji moɗon alimallahu allah no andi annakum no onon worɓe ɓen satadkuruna hunna on andi tay fi rewɓe ɓen walakin kono noon laatu wa'idu hunna wota on foɗodirɗe maɓɓe sirran e gundo arayɓe ka nder edda illa an taqulu si wonande wowloton qawlan konngol marufan moƴƴugol wala ta asimu wota on fellitu ugdatan ni kaye fi fiɓugol dewgal ngal hatta yablukal kitabu ha edda on yetto ajalahu lajal mum wa alamu ande annallah no allah yalamu mi andi ma fi anfusikum kala ko woni ka nder wonkiji moɗon fahdaru awa rente e makko wa alamu andon annallaha no allah kafurun ko yafotoɗo halimum muññiɗo la junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen in tallaktumun nisa son acciti rewɓe ɓen malamta massu hunna ko waɗi on memodirgol e maɓɓe aw tafridu lahunna ma ko waɗi on farlalngol ɓe farida tan teŋe wa matti uhunna dakmiteɓe alal musina on fawi yajiraɗo kadaru ittiri ko yajira kon wa alal muktiri no fawi kadi ɓittiraɗo kadaru ittiri ɓittene makko nden mata an ɗum ko dakmitigol bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ko haqqe alal musinina e dow moƴƴinayɓe golle ɓen wa in tallaktumuhunna so on acciti rewɓe ɓen min qabli ko waɗi an tamassuhunna o memodirgol e maɓɓe wagad farattum lahunna hara noon on farlaninoɓe farida tan teŋe fa nisfu hara e jonneɓe feccere ma farattum konko farlanɗonɓe e teŋe illa an yafuna si wona ɓe inna ɓe yaafike aw yaafu ama yaafo alladi on mbiyadi moni e junngo mum ugdatun nikayi fiɓugol dewgal ngal wa an taafu ko nde yaafoto ɗon onon worɓe ɓen aqrabu ɓurata ɓattinde littaqwa kullol allah wala tansawlu fadla wo tan yejjitu ɓural ngal baynakum makkude moɗon innallah no allah bima tamaluna kala kon ɗon golde basirum ko sutiɗo hafizu rente ala salawati e dow julɗe ɗen joyi wassalati l wusta tentini julde hakkundere nden wa qumu lillahi darano ɗon allah qanitina hara kon yankiniɓe fa in khiftum si on wuli ayɓe ɓen farijalan juule hara ko on seppoɓe aw rukbanan ma ko on waɗɗiɓe fa ida amintum si on hoolike fadkurullaha jantoro ɗon allah kama allah makko man o andiniron noon malam takunu konko latanoki taala munay ɗon andayno walladina ɓen worɓe yutawaffawna mayayɓe minkum ɓe moɗon wa yadharuna ɓe acca azwajan sonnaɓe wasiyatan ko wasiyanagol e azwajim sonnaɓe maɓɓe ɓen mata an ko takmitugol ɓen ilal hawli ha hitande timma hayra ikrajin ko alda e yaltingol ɓe fa in harajna si ɓe yaltani hoore maɓɓe fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon fima falnay konko ɓe golli fi anfusina ka wonkiji maɓɓe min marufi no moƴƴiri walla walla azizun ko tedduɗo lama kimu ñeñuɗo e kuuɗe walil mutallagati no wodani rewɓe accitaɓe ɓen mata un dakmitede bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe allah ɓen kadhalika ko wanni yubayyinu llahu lakum allah ɓanginiranta on ayati ayaje makko ɗen lalakum beela jonon taqiluna on haqqilay ko ɗon ka
ko ɗon mi sikki Israel min ɗo ko ɗoga ko hisɓe ɗiɗi ok awa may alam tara yatinali hawiɗa ila alladina faade ɓen haraju yaltunoɓe min diyarim ka galleji mabɓe wowmari kamɓe ulufum koɓe guluje hadaral mawti ka rentade mayde fagala lahum mbiyani ɓe allah o allah mutu awa maye thumma refti ayahum o wurniti ɓe inna allaha no allah ladu fadlin ko joom moƴƴere alannasi e dow yimɓe ɓen walakinna acthara nnasi kono ko ɓuuri ɗudde yimɓe ɓe la yashkuruna ɓe yettata allah fi nemaji makko ɗin wa gatilu haɓe fi sabilillah e lawol dina allah kan wa alamu andon anna allah no allah samihum ko nano alimum anduɗo man dha alladi kombo noon yuɓridulla ñawlo o allah garda ñamande hasana moƴƴude fawi da i faw law o sowitanamo ɗum a dafan cowalle kasira tan ɗurde walla yagbidu imo ɓittinana ummo baala ɓittinande wa yabsutu imo yañana ummo faala yañande waylay ko faade ka makko turja una ruttete ɗon si on maayi alam tara yatinali ha wiɗa ilal malay faade on jama min bani israila immorde ka ɓe gueɗal ɓe annabi yaqub min mbaadi moussa arnoɓe ɓaawo moussa id galu tumande ɓe wiyannoli nabiji lahum annabajo maɓɓe on ib'ath lana darnan min malikan lanɗo no gatil min haɓa fi sabilillahi e lawol tonugol dina allah kan gala annabajo maɓɓe on inni ɓe hal asaytum no tijja e mon onon in kutiba si farlama alaykum e dow moɗon alqitalu hare nden allah to gatilu nde haɓoyta galu ɓenni wa malana ko on ɗum haɗata men allah no gatira nde ɓen haɓata fi sabilillahi e lawol dina allah kam wa gad ukhrijna gonɗi men yaltinama min diyarina ka galleji amen wabnayina ɓiɓɓe amen ɓen warama falamma kutiba ɓay farlama alayhim dow maɓɓe alqitalu hare nden ta walla ɓe hucciti illa galilan sona seeɗa ɓeni minnume maɓɓe walla alimum ko andu bisalimina toñoɓe ɓen wa gala lahum wiyani ɓe nabiyum annabajo maɓɓe on inna allaha no allah gad ba'atha lakum gomɗi o darnani on taluta malikan lanɗo galu ɓenni anna yakunu lahu konno latorantamo al mulku laamu ngun alayna e hoore amen wonano ko menen a haqquɓuri jojjide bil mulki e laamu ngun min dini makko kanko talut walam yuta kanko o kaka sa'atan yaajede minal mali immorde ka jawdi gala annabajo maɓɓe on inni ɓe inna allaha no allah istafahu suɓike mo alaykum e dow moɗon wa zadahu o ɓeydanimo bastatan cembe fil ilmi ka gandal wal jismi e ka ɓandu walla yuuti o hokka e mulkahu laamu makko ngu man yasha ummo faala ukude walla wasinu ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo handi e mayre wa gala lahum mbiyani ɓe nabiyuhum annabajo maɓɓe on inna ayata mulkihi ko woni alama laamu makko ngun kanko taluta an yaatiyakum ko nde aroyta on atta buutu kankiran wal tawreta ngal fi harano e maggal sakinatun deƴƴere min rabbikum immorde ka jomimon wa baqiyatun e ko hedditino mimma taraka immorde konko accuno alu moussa yimɓe moussa wa alu haruna e yimɓe harun tahamiluhu harano rondingal almalaykatu malaikaɓe ɓen inna fi dhalika woni ko janta ɗo ɗum woni artirgol kankira wangal la ayatan mande tindinayde fi bawgal allah ngal lakum fi moɗon in kuntum to laatke mu'minina gomɗinɓe falamma fasala talutu ɓay talutu yaltidi bil junudi e konungum qala o makani ɓe inna allaha no allah mubtalikum mo jarriboram binaharin caangol faman shariba kala yarɗo minno e caangol ngol fa laysa o laataki minni jeeyaɗo e am wa man lam yatamo kala on mo meeɗali caangol ngol fa innahu noon ɗo minni ko jeeyaɗo an illa man iftarafa sona o ñirɗo hurfata ñeɗande biyadi ka jungo makko fa sharibu ɓe yari minnu immorde e caangol ngol illa galilan sona seeɗa ɓeni minnuɓe maɓɓe falamma jawasahu ɓay o lumbi caangol ngol huwa kanko walladina ɓen amanu gomniɓe ma wonduɓe makko gaalu ɓenni la taqata lana al yawma mbawdi alana en hande bi jaluta fi yaɓidugol e jalut wa junudi e konu makko ngun qala alladina wi ɓen yajunnuna felitoɓe annahum no kamɓe mulaqullahi ɓe hawra e allah ka dargal kam heewi min fiyatin immorde jama qaliratin fanɗuɗo kalabat o fooli fiyatan jama katiratan ɗuruɗo bisinillahi dunga e allah walla ma sabirina mo wonde e muññiɓe ɓen walamma barasu ɓay ɓe yaltiti li jaluta fi jaluta wa junudi e konu makko ngun qaaluɓe ni rabbana joomi amen afrique alayna juuru e dow amen sabra muñal wa sabbit tabintina agdamana teppe amen en hara men dogata wansurna wallu men alal qawmil kafirina e dow yimɓe heferɓe ɓen fa hazamuhum ɓe fooli ɓe bi idnillahi e dunga e allah wa qatala dawudu wari jaluta wa atahu llahu allah okkimo al mulka laamu ngun wal hikmata e ñeñƴal saria wa allamahu andinimo mimma yashaw konko faalamo andinde walawla daf'ullahi nnasa si wonano ko allah duñirno yimɓe ɓen mbaɗa on yoga maɓɓe bi baɗin yoga la fasadatil ardu leydi ndin bonayno walakinna allaha kono allah du fadlin ko joom moƴƴere alal alamina e dow windere nden tilka ɗeɗo ayatullahi ko ayeji allah ni natluha meɗen jangga de fira alayka e dow maɗa annabijo billaƙe gonga wa innaka no allah minal mursalin pellet ko a jeeyaɗo e nulaɓe ɓen
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من السائلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا تائبا الا كفلته ولا سائلا الا اعطيته ولا عدوا الا خذلته ولا ولدا الا اصلحته ولا زوجة الا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم نجم أعوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وأسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم أعذنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول لنا إلى آسن حال ولا تسلب وقت النزي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.